The foundation stone of the improvement of the Lightgor Pomlakrai Laitlingkot Road at Liulong Pomlakrai was laid by the Deputy Chief Minister of Meghalaya, Shri Prestun Tinsong, on 10th December 2020 in the presence of the Chairman, Meghalaya State Planning Board and MLA MDC of Nongkrem Constituency, Shri Lambor Malngyang, and Shri Gavin M. Malim, Chairman, MKVIC, and also MLA Sora Constituency. Funded by the World Bank under the Meghalaya Integrated Transport Project, an amount of Rs 30.9 crores has been sanctioned for the construction of the 15.358 kilometers road. It may be reminded that till date, the government has sanctioned 10 schemes under the Meghalaya Integrated Transport Project. Shri Prestun Tinsong reiterated the government's priority in improving the road sector across the state, stating that the Lightgor Pomlakrai Laitlingkot Road will go a long way in easing traffic congestion in Shillong. He also informed that work is currently underway for making a detailed project report for the Shillong Western Bypass, which will connect Ligem to Kerdem Kulai. Shri Tinsong also said that under the third phase of the PGMSY, which will commence soon, the central government has sanctioned 1,000 crore of rupees for Meghalaya, and this will go a long way in changing the landscape of rural development. Hadu angti halai lengkot. Syuabangania syafrang nakaliang ke sorkar ke jomi nakwa panwarna ke jing ai kulai ka ba kerpang ya pi ke snong hangni ya ka ba kalong ka nuksa ka ba krau na ka menta ka jela mekla jomi barokawai nadu ubnai balai ha ka jing kun ke jomi ya unu covid-19 de ke snong jong pi ka ba pen ya ka model kajinya trelang ka borsnong ka bortau ban nga kan mau how to benai April bajia ka to jimpang hangni piami da ka borsnong piami da ki nong yalam snong borok klem tia klem den ban nga kan maru akaba na kaliang jongi don jianglang hakawai ke janmi ngila sim ya ka to ka model ka ba ya design mapi ban ni ailang syaki weki snong na pemda kecingnya pun jemi ya kaklang. Deh kami dapat ke program menta kesini. Leos ngeu ya kecing keren jom kini kiru ramba. Bat usgatri jom kludi ru ula de patai. Kani kadai ka project kaba ibu mau nongrim ngatrai kadai kaba saw kaba lai. Kaba nengkong mengabul CM ngelek syati syapu jirang. Kabaan menlin ya bu monorim ya katai kasurok setai siapu mau diang bahkan ya katai kabalai mentah kesni bang ibu mau norim ya kajingsna ya kini di project di surok di badonkam hapo kajela meklea jongi prokowe ngaswa apa dia tu ipi bang mentah usnen ngilamang bisa kerpang lembah jong kawal bang nak mentah kasurok kalong kumba praspa pelur tengkah. Bat pi pidei kabalai, hiladet ai kawok odar, kontraktor hiladet peta, baun sedang no ya kakam, kamtam kani kadai ke working season di beriong, kabalade ban sedang, bat kumala petai iskretri mene, kani ke surok jong pi kandai ka intermediate lane. Bat hak ini kisnong, nilabu ke provision, lemba jong DPR bah hakis nong ngin snab haru ya ka footpath na ka benta ka jingya ki jingyen jong ki paj ba nong shong snong ki kur ki ti jongi ke black school knang ba kanam don ke jingma hakayen. Speaking on the occasion, the MLA from Nongkrem, who is also the chairman of the State Planning Board, said that he is hopeful that the construction of the link road will bring about development in the area. Ya ba pila ya kloy banyak dan lang bat ban senran lang ini ban penlang ya kini kesi kabajab ngimla khlam depan pau yiki parlok kebidan hapo kisnong gi bo pher ba pila ya kloy ya kapor ban senran lang ini blay nang dan ringkat naman ta jong pilang baro hagan ni kapor nganum pan slam shu henry kong kini kesngi ka pamenta semua benut hadu kata-kata namar ba ka protokol kampatsya yangi banyalumpat ba kagajing si siya la daday kasuk kasan kani kajaka
ladai ban pendam. Paralok bayin ngatrai kumbanchu ong biang hangni kapor. Kathan pomlakrai kadai kathan. Nadu pomlakrai hadu melim. Idai kijaka kiblasya I kunswet labun pautli kisnam. Hanray nga kwa banong mano ban mudur bangin yo ya gani ka surok ka baitanat mano ban pay perkat bamadagas ngingin yo banyalum lang kumni. Hanray nga kwa banong tangkan ni bakani gigay baro idejing panya bastat blay traikenrat nong bu nong ta. Latho yang bangan simti kumu emily jong ganong kram constituency. Kadai kajing ibit jong bulay bangayo yang gani galat. Banyeng biang hapo gani kajaka hagani ka rinsan. Banyadon lang ringkat batpi. Ban penlong yang gani ka surak. Nagabalong hagani ka dur. Siya ka banyalong banyad. Atuli kikali klem dan kam banya sangesyo. Kani kadai kabanwanra iya kadur jong kajing tenat iya kathan hi barok away klem artatin namarul ngakren iya kani lamba jong kajing ui kajonga iya kani kasurok kabadang esna nangte na po smith siya umprop siya nongkrem siya la nongkrem iya kaba mensua habagiyat kikali kamut hap sange no siya kaway ban ailat iya kaway pat. Handay habang apay iya katay kasrok kapagitang isna menta kapagitang yasyang ikarong. Yung baro bagat constancy kala ikadur kajong ka. Bagyong laigum kasar. Tingakwa baganero kanlong lang kumta. Kanwanra iya kajing kala. Habagadon kalenti singkin. Kamut batang kasrok. Kalapansuk igipay ba hanay habagadon kajing suk kalik kawan kamot kimi kidukan hapo kisnong gitaw kimi kidukan gipaper hagat lantern jong ganay kasurok kapamot kay kata kamot kawanra ya kajing yo yakalat kamay jong ginong siyong jong ganay katan